Igongona-inĩ rĩa kũrugũria waki wa nyũmba 6,704 gicigoini kia umbunge gia Starehe Nairobi, President William Ruto augite mubango uyu gwikirira aikari akiuga gicunji kia mirongo kia nyũmba ici gigwikirirwo aikari ya Starehe. I'm also encouraging other investors to step forward because we have additional opportunities for the construction of this locals housing in various parts of the Republic of Kenya. Wale watajenga hapa ni mahasla. Hapana wekea hao pesa mpaka mwisho ya mwezi. Patia hao kila Jumamosi ndio waweze kuendelea na mambo yao. It is possible yule ambaye analipa labda rent ya 5,000 ikipanda kidogo kwa 8,000 ama 10,000 iwe ni nyumba yake kwa miaka ambayo inakuja. Your Excellency, that is going to change our lives. Mubango uyu uri kuruhanĩtie aigithia gũkũ bũrũri-inĩ, ũmwe wao arĩ ũrĩa watigagira ũgavana Mombasa Suleiman Shabal no gũkuruhania atumia arĩa kaingĩ na kaingĩ matakuruhanagio mĩako-inĩ. We also want to involve women in construction na pia waweze kupewa heshima na ambayo inakubalika. Kuna watu wanawaangaisha, sijui nitakupatia date, sijui nitakupatia nini. Mama amekuja kufanya kazi, hajakuja kutafuta date. Wewe kama unatafuta date, kwenda tafuta date mahali ingine. Utetino weyumĩrire gĩikaro-inĩ gĩkĩ, munini wa president Rigathi Gachagua agĩtũgĩria ambunge Beatrice Elachi na mũigithia Suleiman Shabal nĩ kũnyitanĩra ũthundũri-inĩ wa tabarĩra ĩno. Haha president akiuga ndegũthutũkania ateti arĩa marenda gũtwarithia bũrũri na mbere. Mimi nataka niwahakikishie na sisi tutaungana na hawa viongozi wote, ma MCA wetu, wabunge wetu, governors na masenators, tutaungana pamoja bila ya kujali chama na mirengo, tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Juakali artisans that are going to get work are many. This program epitomizes your bottom-up economic model. Wasichana na kina mama wanafundishwa kujenga nyumba, kupaint, kufanya mambo ya tiling. Tutafanya kazi na nyinyi. Kwa hivyo tunataka kuuliza wale wote wako huko, kama wako na mpango yeyote ya kubadilisha maisha ya Wakenya, wakuje wafanye kazi na Rais William Ruto. Ile hatuwezi kushirikiana na hawa ni ile maneno ya maandamano na kupiga kelele. Gũkĩrĩ ũguo Rigathi no augite nĩ akaũmbũrania maminista arĩa augite nĩ maungumirie makiria ma bilioni 24 thutha wa President Ruto kũhotana gĩthurano. Hivi karibuni siku zijazo nitatoa orodha ya ile mali ya Wakenya iliibiwa na mawaziri na makatibu wa ile serikali ambayo iliondoka, ndio Wakenya wajue. Na rĩrĩ ng'aragu ĩthiĩte na mbere kwagagia Kenya kaunti-ini itiganĩte, president nĩ orĩtie arĩmi arĩa marĩ na irio thito mendie amu thirikari nĩ ĩgwĩtia irio kuma nja wa Kenya mweri-inĩ ũyũ. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.